Ана тіліні öğrenmek Qırım tatar üçün buyuk ve mesuliyetli vazifedir. Talebelерінің sevgisini kazanıp, olarının dikkatini öz fenine celp etmek ise meraklı ders beruvinin neticesidir. Aynı bu maksat peşinde Qırım Federal Üniversiteti'nin Qırım Tatar Terşinaslıq Kafedrasının uyken hocası Edibe Medjitova Yuri. Edibe hoca 1983-1988 seneleri Nizami adına Taşkent Pedagogik Institutu'nun Qırım Tatar ve Rus tilleri filologiya bölümünde okudu. Qırım Tatar tili ve edebiyatı boyunca mutifasız oldu. 1993 senesi Profesör Aydar Memetov'un rehberliginde Qırım Tatar tilindeki çöl şivesinin hususiyetleri mevzusunda namzetlik işini korçaladı. Şu vakittan beri Qırım Federal Üniversiteti'nde hoca vazifesinde çalışa. Edibe Medjitova 23 yıl devamında ders vermekte. Hoca her daim çeşit türlü til, tarih ve medeniyet boyunca ötkerilgen Türkiye ve halkara sempozyumlar, ilmi ameli konferensiyalarda iştirak ederek öz bilgilerini arttıra ve derslerinde şu yanı usullarını kullana. Şunun için Edibe Hanım'ın dersleri her vakit meraklı ve yüksek seviyede olup geçe. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun hürmetli vatandaşlar. Efirde Milli Kaygılar programması. Ve bizim bugünkü misafirimiz Qırım Federal Üniversiteti'nin Tavriya Akademiyası'nın Qırım Tatar ve Şark Filologiyası Fakülteti'nin Qırım Tatar Filologiyası Kafedrası'nın uyken hocası Edibe Hoca Medjitova'dır. Edibe Hoca stüdyamızga hoş geldiniz. Sağ olunuz, Allah razı olsun. Edibe Hoca, sizin oğraşan işiniz tilde en mühim bir menbellesem kısımdır. Bu şiveşinaslık. Bu akta siz çok şeyler aytıp olursunuz menbellesem. Çünkü çok yıldan beri şiveşinaslıkla oğraşasınız. Hepimiz bilemiz ki edebi tilimiz, her bir tilinin edebi şekli bu şivelerdir. Şivege esaslanan, şiveler arkalı bu til bayi ya da zenginleşe. Eğer edebi tilimizde bir şeyler olmasa, biz en evvela ne yapamız? Şivege müracaat edemiz, şive leksikasını ya da şive şekillerini kullanıp başlayımız. Buna bu şivelerimiz edebi tilimizin esası. Bizim Til ve İmla konferensiyası olup geçkende ben daima bu şeyini aytam, hem de aytacağım ileride. Anda kabul etilgen kararlardan biri, eğer bizim tilimizde nasıldır bir söz olmasa, onu kaydan almak gerek edi. Tamam, şivelerden almak gerek edi. Mana misal olarak bugün bizim tilimizde toplu degen söz yok. Ama bilgenimiz ki bir şimal şivesinde acayip degen söz, жылы degen söz var. Men bilesem mana bu sözünü bizler edebi tilge kirsetmek için çalışmak gerekmiz, doğru mu? Bekimde men başka bir sözlerini kaydı etmegendirim. Doğrudan doğru bu söz edebi tilimizni bay edecek bir sözdür. Pek bu sözde binlerce böyle sözlerini almak mümkün. Şivelerden en evvela şivelerge müracaat etemiz, andan kıdırıp tapmağa tırışamız. Eğer olmasa o zaman son Türkler gibi yapmayımız. Yanlış sözler düşünüp çıkarmayımız. Yanlış şekiller, yalgamalar şeylerini düşünüp çıkarmayımız. Banyo, pardon gibi şeyler hiç olmamak gerek, doğru mu? Banyonu çöl şivesinde bayna degen söz var. Bayna başka, banyo başka Edibe Hoca. Banyo Doğrudan doğru kaydısı Fransız tilinden alıngan, Alman tilinden alıngan, Fransız şekline olsa, ne de olsa. En evvela şiveler. Lakin yakın günlerde demin burada ne güzel bir talebem aytar. Bazı bir Qırım Tatarları şikayet eteler. Tercümanlar tercüme etkende çöl şivesinde yani Kıpçak leksikasını çokça kullanmağa tırışalar dep. Emiş bizim tilimizni Kıpçaklaştıralar. Oyleşi asıl olmamak gerek. Mümkün değil oyleşi. Bizim tilimizin asılı bu Kıpçak esası, asılı bu Kıpçak tillerdir. Bir kısmı bu Oğuz kabile tilleri. Lakin eğer klasifikasyaya baksak, Qırım Tatar tili, edebi Qırım Tatar tili bu Kıpçak tillerinin gruppasına kirgen bir tildir. Şunun için gene de hepsi Qırım Tatarlarga, arkadaşlarga müracaat etem. Böyle şey olmamak gerek. Aytmanız bu söz Kıpçak sözü ya da çöl şivesinden alıngan söz. Bu başka bir şiveden alıngan söz. Şiveden kirdi mi? Kullanıla bersin.
Тіліміз yaşasın. Doğru, çünkü олар hepsi bizim tilimizin ayrı bir hususiyetlerini aks ettirgen sözlerdir, doğru mu? Hem de bu cihetten ilmi işlerle uğraşalar mı, yok mu talebeler? Birinci kursta olar hepsi til boyunca kurs işleri yazalar. Bu birinci kurstaki kurs iş referat sıfatında tarzında yazılacak bir şey. Birkaç sayfalık, 20 sayfalık bir şey. Lakin olar şiveş nasıl boyunca yazmaya tırışalar. Hem istiler. Былтыр tap 9 adam еді. Maşallah. Son ikinci kursalarda edebiyat boyunca kurs işleri geçirildi. Üçüncü kursta kaytıp geliyorlar. Bazıları, hepsi değil. Ballarının özlerinin göre merakları var. Onların hepsini şiveş nasıl boyunca yazdırmağa ne akın var, ne onların İmkan da yok. İmkan da yok. Kırım Tatar tilinin ve asıl başka tillerinin sahaları çok. Fenleri çok. Şunun için herkes isteklerine göre, merağına göre onlar seçip alalar. Lakin her yılı 4, 5, kümerde 7 adam bile 3. kurstan kaytıp geliyorlar. Bu yıl ben pek memnunum. Выпускной iş olarak iki talebe özü isteğine göre iki iş seçip aldılar. Bu men bilesem bizim şiveş naslığımızga büyük bir hisse olacak. Çünkü bu onların nasıl aytayım, выпускной degen işleri, mezunlarının ihtisas işleri degeni bu endi ayrı bir basamaktır. Bu kurs işi değil, referat değil. Buna hem ciddice yanaşmak gerek. Öz şivesinde lakırdı eteler ve bu materyallarını toplaylar, klasifikatsiya yaparlar, son öğrenirler, derince öğrenirler. Özlerine de yaxşı, çünkü tilini saklap kalalar, bizge de yaxşı. Bizge de bir talay materyal koşular. Koşular ama men bilesem olar bu malumatını kitaplardan alalar ya da şahsen bitaylarla görüşürler. Nasıl tarzda olup geçiyor? Şahsen bitaylarla ya evlerinde laf etken bilmem anası, babası, bitaları, kart babaları var, onlardan toplaylar. Sağ olgan bitaylardan saklanıp kalgan sözlerini alıp da men bilesem mana bu kurs işleri olsun, mezunlarının işleri olsun, onlarını mutlaka anda saklap kalmak gerektir. Yavaş bizler lugat meselesine geldik. Eğer bizler şive hakkında aytacak olsak, mana misal siz derste hem şimal şivesini öğretesiz, hem cenup şivesini öğretesiz, doğru mu? Ama men bilesem sizin özünüzün merağınız hem de ilmi işleriniz şimal şivesine yollanılgandır. Evet. Bu gelelim elektron lugat degen nesnege kelip çıktınız. Bu elektron lugatның kıyın tarafları ya da kolay tarafları aslında kaydan fikir peyda oldu? Nege esaslanıp onu bunun derecesine doldurasız ve ilahri? Elektron lugatның yapılması, meydana, dünyaya getirilmesi bu işte benim gayem değil, benim ideyam değil. Bu bizim hocamız Limar Sergeyevna Selendili tilini mana bu elektron programmaga kirsetmek ve böyle etip saklap kalmak. O böyle mana şu lugatlardan fark etip, bu lugatını toxtamayıp doldurmak mümkün. Yap-yangi şekiller şu elektron formaga da kalıpka onu kirsetmek mümkün. Bu şeyden ayrı adam Moskvalı bir alim çalışa, Rustem Gibadulin, sağ olsun. Biz başladık şimal şivesinden. Nasıl etip kirsetili bu sözler? Biz alamız şimal şivesinde yazgan, icat etken en belli yazıcılarımızны. Mana bu tercüme tarafı degende, misal olarak Radlovның lugatını alsak, aslında büyük lugatçılar daima öyle yapaydılar. Alaydılar bu kontekst. Sözün manasını anlamak için, doğru mu? Siz de men bilesem, siz de bu yoldan ketedirsiniz. Tamam, şu şey var. Biz şimdi en kadimi şekillerini öğrenemiz. Mana masal parçaları var, şiirler, tamam, o kirsetkenede dörtlüklerini, türkülerini. Belki sizge de bu yoldan ketmek gerek. Çünkü onlar hepsi bir anda olacak. Hepsi bir olacak. Misal olarak bir söz alasın. Bu sözün bütün kullanılan şekilleri, kontekstleri hepsi eserlerden çıkan, öyle mi? Mana böyle etip, mana bu çıkarılacak bu şey. Maşallah, bu pek büyük, alicenap, faydalı bir iştir. Evet, baş etip olsak, bilmeyeyim, bitirip olsak, pek büyük ve pek güzel bir şey olacak. Karar ne zaman bitirmek istiyorsunuz? Böyle bir planlarınız var mı? Bu şey grant sınırlarında yapılan. Bir yıl bu grant bite, 16 senesi grant bite. Ben bilmeyeyim, eğer imkan olsa devam 17 senenin başında endi bir şey olacak mı talebelerinin kolunda? Mana eğer 16'da bitse. Elektron şekilde çıkmak gerek. Çıkmak borculu.
егер чықса электрон Егер шекілде шықса, демек олар бұл шенен қолданмақ. сербес қоланып олажақлар. Бұл бек ару, мен білесем. Гару. Бұл пек güzel. Еш қолай кесін. Алла қолай кетірсін. Бұл лұғатның соңына чықмаға Алла Тәала сізге қызмет етсін. Чүнки бұл керчектен де файдалы, güzel, бөле бір біздің халқымызға керек олған шей. Мына бұл тержіманлық өзі-өзінден қайдан келіп шықты, яда істегіңіз. Бұл мен бірлесем қиын бір іштар, тержіманлық. Тержіме етмесі қолай дегіл. Вазлар бели, мен екі тіліні güzel білем, демек қолай. Мына мисал оларақ біздің талебелер. Русиядан қырым татар жаға тержіме етелер, қырым татар жадан Русияға тержіме етелер. Не чүндір мұна өзіңіз көрдіңіз, Олимпиадада. Олар Русияға тержіме еткенде, заиф олардың тержімесі. Доғра ма? Не чүндір бөле бір шей шықты. Рус тілінден қырым татар тіліне тержіме еткенде, аксыне пек güzel. Бұл ненің көстергечідір? Балаларының зейінінде, аңында біздің қырым татар тіліміз бар. Білмеймін, бөле жанлы суретте қоланып оламасалар біле, яңылсалар біле, язма тіллері пек güzel. Мен бегендім доғырсан айтқанда, емде пек мемнун олып қалдым, мына бұл қырым татар тержімелерін оқығанда. Пек güzel асылында. Мен білмеймін, насыл бір когнитив процесслер кече олардың ақылларында, оны Алла біле. Белкі олар қырым татарлар олып доғанлары ечін. Қырым татар. Мен белесен тамам мына бұл себептен доғырма. Чүнки ана сүтінен олар тамам ана тіліні сіңдірелер өзлеріне, өлемін? Генетика деген ши, епсі бір бар. ДНК деген ши, ДНК-дан қачып оламазсыңыз. Доғырын. Кене білмеймін қайдан келеді, чыға мұна бөле етіп, ачы қайдан чыға бөле шиле. Қырым татар тіліне тержеме етіп олғанлары да пек бұйық бір шидір, доғыры ма? Ама сіздің тержемеңізге қайтқанда мұнда ебетті ем рус тіліні ажайып білмек керек, ем қырым татар тіліні. Чүнки егер бұл екі тіліні сіз білмесеңіз, о zaman тержеме етіп олыр едіңіз ма, Едібе Ожа? Тержемалардан тарлап етілген ең бірінші ши, бұл ем оригинал тіліні пек яқшы білмек. Мен білмеймін, в совершенстве, дейлер, кімсе в совершенстве білмейшін біздің тілерде. Бекім Пушкиндер білгендір. Пушкиндер білген. Пушкиндер, Толстойлар, біздің Эшреф Шемизадейлер, Шамиль Алядиндер, Юсуф Болатлар, доғыры ма? Ама біздер бүгін ебет азычық атта қаламыз оларға баққанда. Демек, екі тіліні, оригинал тіліні, сен шу оригинал текстіні тержеме етежек тіліні пек яқшы білмек керексің. Дуймақ керексің, ең евелі бұл екі тіліні де. Не үшін? Ең бұйық тержіманның ең бұйық қатасы бұл калькалар. Кімерде өзің тержіме еткен текстіне бақасың, мұна бұл ерде калька, бұл ерде. Мұна бұл калька олмасын деп не yapmaq керек? Өзің тіліңде түшінмек керексің. Бекім оны бір кере тержіме еткен соң, кенеде яңыдан көзден кечірмек керекті? Яңыдан бір кере дегіл. Ең бірінші тержіме yapқанларымызда, сіз білесіз güzel өзіңіз идеожа, онар кере Бұна бұл тержіме тешкерілген еді, юрек бұландырыжы бір ешеді. Емде сабырың олмақ керек. Отырып, сабыр етіп, вақтың ажымайып, сарф етмей керексің. Мұқайтлықнен бір сөзге айры жадыққат айырып доғырам. Бір сөзге, бір жүмлеге, бір ибареге. Кені яқшы, 2-3 ел енді балаларымызда, университетімізде тержіманлық ішлерінің esаслары деген девалеріміз, спецкурсларымыз пейда олды. Бір парча олса да, бір семестр девамында олса да, баларны өгретмее чаресі бар, имкениеті бар. Бегенелерім бұл фенні? Бегенелер, тержіме етме. Ләкин базылары, қиын ола, аңнамайым, тержіме етіп оламайым деп, текстілер пек о қадар қиын дегіл. Келелім, мектепнің дерсліклеріне де тержіме етмеге қызмет олды. Мұна сіз, шақсен сіз, анги дерслікні тержеме еттіңіз ве насыл қиынлықларға раз келдіңіз? Ма қызмет етті география фенінден дерсліклеріні тержеме етмеге. Ем бір қач ел евелісі, білмейм, айтайым, украин тілінден тержеме еткен едім мен. Бейіл рус тілінден тержеме еттік география фенінден дерслікні. Бір тарафтан пек керек бөлі дерсліклер. Балаларымызға чеш түрлі қырым татар тілінде олған дәршіліктер керек. Екінші тарафтан терминология о қадар чоқ ки, о қадар қиын ки, мен білмеймін. Мен өзіме бөле бір мақсат қойдым.
ожаларға, ең evvela ожаларға аңлайшылы болсын бұл кітап. Doğru. Son ожалар... Фенні алып барған ожаларға. Evet, son oca аңнаса, өзі, o son балаларға аңнатып олар, Қырым татаржа. Білмеймін, шында айтырлар умуми Қойын, сөзлері аңлайшылы сөздері дегіл. аңлайшылы дегіл. Яда терсіне, рус тілі вастасынен кірсетілген сөзлер чоқ деп. Mesela трубопровод сөзіні ойледе қалдырдым. Білмеймін, не дерлер. Насыл етіп мына кечежек бұл кітап. Шында өзімде да көргенім жоқ. Талебелер, олар мемнун оларлар, doğru mu gibi hoca? Терминологиясы чоқ. Оңа тәжірибе керек, қана бақайық. Ошынды нешір етілсін. Аллах қысмет етсе, мектеплерге барсын. Сіздің өзіңіздің олай бір істегіңіз бар ма, жоқ му мектепке барып сорамаға? Талебелерге қолай ма, я да қиын ма? Мына бұл жеттен. Талебелер, сабилер олар айтмазлар. Бекім утанырлар, бекім бір şey. Ләкин ожалар мен білесем doğrudan айтырлар. Көзіме бақып. Сен кітабың бойле, бұл кітап бойле, бұл кітап бойле деп. Епсі бір о керек. О керек. Епсі бір керек. Келешекте епсі бүтін бұл şeylerini көзде тұтып, сон егер кенеде тержіме етмей қысмет olsa, енді епсі көзде тұтыла. Бұл дәрісліктер анди мектеплерде қоланылacak? Milli mekteplerde, doğru mu? Көре milli мектеплерде қоланылacak дәрісліктер. Мұнда milli мектеп талебелері, олар әдетте башқа талебелерге баққанда тілні зиядеже білелер. Шу себептен олар бүтін фенлерні ана тілінде кешмеге кереклер. Ама мен белесем оларға мұнда азычықта олса қиын olacak. Бірінші жыллары қиын olur. Сон бұл ожаға да бағылы. Pek çok şey ocağa bağlı. Ocağa bağlı. Ocanın özünün bilgileri olmak gerek. Geografiya olsun, biyologiya olsun, химия. Nasıl fen olsa olsun. Nasıl fen olsun. Özde sevmek gerek. Яң бір ожа айтқан еді, бір кімсенің еріне кірген, талебелер дестен соң сау болыңыз дегенлер. Başka ocağa sağ ol demeyip ki бұңа. Ер бір талебе olmasın. Бір-екі талебе дерстен соң келіп ожаға сау болыңыз десе, демек бұл яқшы ожа. Ожаның ішіне музбет, қимет кесу, doğru mu? Ер бір ожа өз ішіні, фенлеріні, балаларына sevmek керек. О вақыт ішіде жүрішір. Бірінші жерде не отырмалы? Балаларға sevgi ya da fenге sevgi? Баланы sevmek керек башта. Başta bir mektep hocası balаны sevmek керек. Hem tek sevgide işdegil, үрмет etmek керек оларны. Олар да инсан. Ең evvela, бұл küçücük балада insanını көрмек керек. Өзінің büyük bir alemi бар. İçki dünyası бар. Onu da үрмет etmek керек. Bizler tırışmak gerekmiz. Балачықлар sevip öğrensin деп. Мына бұл жеттен мен өз жеме бөле деп саяйдым. Белки де bizler тілні азычық сәделештірсек, o zaman оларға қолайжа olacak. Білмейм, та Үсейін Шамил Тоқтарғазының заманлары келе ақылыма. Ақылыңыздан тап о заманлары мына бұл біздің тіліміз ади халыққа аңлашылмаған еді. Оны талебелерге аңлатмақ үшін мына кенеде нелер yapmak керек? Aslında bizim тіліміз қиын дегіл. Егер Үсейін Шамил Тоқтарғазының тіліне барсақ, о вақыт керчектен де тіл пек қиын еді. Мен енді ондан евелкі олған әдеби тіліні алмайым. Сарай тілі деген тіліні, оны асыл бір кімсе аңламайды. Я ашық өмірінің, мысалы оларға Азия деп. Фарс сөзі, араб сөзі, фарс сөзі, араб сөзі, соңында еді. Я да иді, я да имыш. Я да еді, я да еді. Бөле тіліне бет кімсе аңламас. Біздің тіліміз мен саде деп айтмайым. Ләкин біздің тілімізді қолай аңламақ мүмкін. Бұл тілде лаф етмек мүмкін, емде керек. Ер тарафлама çalışmak gerekmiz bu şeyde, bu işte. Не yapmalı? Мына талебе тырт деме білмей ана тілінде. Ненен ұғрашмақ керек? Башқа бір оқыған şeyінің фарқына барайым деп. Ер таңырың күні не yapmak керек? Мен белесем, ер күн ярым sayfa, bir sayfa Қырым татар тілінде yazılған метінні оқымақ керек, өлем? Оқымақ та bu çalışmaktır. Бар еді бізде өле. Бір-екі талебелер ола лаф етіп оламайдылар, аңнаса біле. Мен айтайдым, ерлаңыз. Қырым татар түркілерін ерлаңыз. Бар еді бізде өле бір талебе ақылыңызда? Бар еді. Ерлай еді, бүкін ятақанен аяққа көтеріп. O kadarlık dekili. O kadar eteydi. Herkesin yırlataydı. Men belesem mana bu şeyden başlamak gerek. Şimdi siz özünüz aytasınız. Gadgetler, device'lar, şeyler tolu. İnternet var. İnternette
ерлардан хайры, мен белесем қырым татар тілінде оқылған масалалар бар, ширлер бар. Doğru. Тіліні да инкишаф еттірежек, Ешітіп. инкишаф еттірежек şey bu şiir. Бізге не үшін öğreti еділер bu şiirni? Мен белесем ажайып бір yollar. Bizim балачықларымызға ақылларını топлап, ана тіллеріні öğrenmeleri için. Егер ана баба өз вақытында, мына бұл вақытны кешірген олсалар, балада бұл ши, білгі, яда ана тілінде лaf etmek деген қабилиет olmasa, не үшін olmasa? Çünkü evvelden, балалықтан öğrenmеген olsa бала бұшыны, демек, и зайца можно курить научить, білесіз. Ну, для чего? Шының үшін, шының үшін, тек өз үстіңде çalışmak керексің. Өзің çalışmak керексің. Sağ olun Edibe Hoca. Çok faydalı tavsiyeler bergeniniz için. Peki belki bir kaç ağız laf bizim teleseyircilerimizge de aytırsız. Mına bu cihetten. Мына içimde her vakit mına bu istek var. Kırım tatarları, Kırım'da olmak gerek, birlik olmak gerekmiz. Daima bir-birimizge kol tutmak gerekmiz. Kırım tatar tilinde laf etmemek деген şey asıl chetте kalsın. Ana tilimizde laf etmek gerekmiz bir-birlerimizden. Ve şu cihetten bizge yardım edecek şey bu Millet telekanalımız. Çok Millet sağ olun telekanalımız. Edibe Hoca. Bakınız çünkü mında bizim tilimiz daima bizim tilimiz yankıray. Hem de men belesem tilimiz doğru. Bu telekanalda til doğru. Öğrenilecek şeyler var. Şunun için bakınız, öğreniniz. Sağ olun Edibe Hoca. Aytkan sözleriniz için çok sağ olunuz. Pek doğru ayttınız. Birlik olmak gerekmiz. Bu en evvela. Allah Teala çeksin bizim hayırlarımızı. Amin ya Rabbim. Saygılı teleseyirciler, programmamız sonuna yetti. Kene de hatırlatmak isterim. Bugünkü bizim misafirimiz tilimizni kaygırgan Edibe Hoca Medjitova edi. Efirde görüşkenimiz kadar sağlıkla kalınız.